Good morning and welcome back to the NUS TV channel morning show. We screen from Monday to Friday from 9 a.m. to 11 a.m. on your TV channel number 8 on Digital Samoa. Fatalo fa fo mai ta ya ka meli man mai tau mai te tunu ia le futu atau nu mai ia il tato por kalame se tasi fo yo host o tato por kalame o Maleifua Mai ia ono pisi fo ia mga luenga na va so ka media. Yeah, fasia silanga taua. This week is week 2 of lectures for semester 2 2021. Important notices. Semester 2 2021 official timetable is now available, so you can check our NUS website on www.nus.edu.ws and our Facebook page. But also we email to all our students and staff, so you should also have a copy. Not only that, this is week 2, so this Friday is our deadline for our cross-credit application forms and our course and program change forms. To uplift the form, please come on down to the Student Administration office and provide your invoice in order to uplift the form. We open from 8 a.m. to 4:30 p.m. from Monday to Friday. O nei vaenga tahua pe on sau non te mai ta ia Carmeli ia i nei vaenga o lo fa pe na ona ta pena le university ni foi vai aso pe o vaenga I o le fisuia ingo mata upu e fa ngata I les foreigners nei ia mai se foi vaenga I o le fa mo wina o la vol fa sa mo course credit ali kalemi. Say ola the next program o sama mai le Samoa. Toe fituna inga o vaenga o maka o mata upu ia pe a fai o se fa Samoa tau la lata na ia. I vaenga o credits se o lem fai ona mau mata upu ele ngata mata upu ila tau o mo ona ia ona su e taimi o su enga mo vai. Ia o taimi foi ne we ai mai ai o lo mo mi foi nei vaenga na ia a fai e fia mauti no nei vaenga na I le suia inga o mata upu ia ma por kalame ma vaenga o maka ese ia o le asfore nei fa ngata ai su mai mtala mai au pe mtala sanga fo tama tai ofisa ia le sunga account medi ia o le avanon nei to fu na ia au le umal nei vai aso mo nei vai aso ia fa ngata fo ia fa ngata wa account ia fa popaku fo I le tato cross credit form. So o le cross credit form le e fa nga pa fa pe lo suilo por kalame ai te fimana o e a fo e transfer fo o courses ye lo mai e a fo e county ko kongiro assessment for your new program. And not only that, for my studies from another university, you can use the cross credit form in my transfer my kongo so you can compare reduce the number of courses to take back is our NUS program. Atalo fol por kalame nei tai au I le fiong il pulisilo o tato university ai mai se foi o le uma utala o le umalanga o lo ta pena mol motele sala fai I fatala noanga nei o fofuanga lu mamau ale university le fa tino il motele sala fai salo se sol neva ya so on fa motinolia ale fu ta pena le umalanga ia lo ftele il tato por kalame I nei fu mai ngol tai a Nisio vaenga tau ia pe ona iai I sono tato university nei foi vai aso ia o le vai aso nei ia o lo faanga solo ai ia nisio seminar ia il fai unga fo le vai aso ia le na te atu nei sa fa solo I seminar I sono le unga fa fo mai mtotua e na fio mai foi se tasio professor mai le University of Queensland ia le te mai tai le o Dr. Lau I lona taunga ia le na fatino le mana ia io nei vaenga na mo lo tu silfia le tunu ia ele mfai lava ona no fo ile university o lo fanga solo pe poka lamene ele ngato seminar o conference o training ia mal vaenga ato ina ia fa pena na te pena persa le university e ni vaenga ta una tupul na vai se kon meli ila o foi ia la po la usa fa inga ia mesele le fionga ia malo suele le vaenga le tato student support services. Okay, yeah, just last week on Tuesday, the 13th of July, Lesa Faele graduation for our Confucius Institute Chinese Language Community courses. Lesa Famanuiai around 16 students. 16 students. Ito aiva Lesa Famanuia ile Part B, Polisisi L002.
and e toa fitu le awaenga le na whamanuia mai le part 8 le sa awai fo'i le tatou pulesili ia whape fo'i ma le tatou Dean for Faculty of Health Science. So lenga whaila mako celebration graduation on Tuesday at the Confucius Institute. So I have a feeling le lako e whawau fo'i kako community courses in Chinese language. Oi. Ia, mana ia tele fo'i le vaenga whaafunga mai ei le atunu. O le nei fo'i aso, ma le nei vai aso le amataino whi au mga luenga. Ia, e mana tua le mawalunga i se fo'i o le tatou university i ona sau whainga i se mai ai le Faculty of Arts, le Faculty of Business and Entrepreneurship, ia o le Faculty of Education, o le Faculty of Science, ia o le Faculty of Health Science, ia ma le Faculty of Technical Education, ia o nei sau whainga ia ma se kako centers and school. Yes. Center for Samoan Studies, ia ma le Olo Amanu Center for Professional Development and Continuing Education, ia ai le ngalo tatou School of Maritime Training. Ia, mana tua foi mo kako School of Medicine. School of Medicine. Ia, tamai tai o Dr. Filipina ma le au whai ngā luenga. Ia, nei vaenga ia mana tua le Port Kalame whaatalofa toi foi nei foi vaenga le tai au. E le mwhai ona vai sea le tatou Port Kalame le whamanatu pea mo le totelo le malu si o tatou tunu. Ina ia tapena sina malu tai au. Yeah. E mai se o tau i mātua tausi ia i la tau foi lo fia ngai mal fatu ainga tausi mal tau tua i tatou ainga. Ia ka penga singa malu kai au wangai makua. E le fai ngo fia foi le tiu te male fai vali karmeli. Yeah, so le o la low breakfast nga ka penga ngai kai. E le ia se breakfast malos na o nai break no mai break i voi e warm up. Okay. Ia mo al kama voi warm up. Yeah. O singa fasi masia voi Maleifua vai le umai. Ia ai kama ngai warm up ai. Au ki role whakari mai se pongo le uli. Ka penga singa whamaruski ngol kai au e. Le ai misi foi nei tai au whape foi, you know, facing a fasting e kai au ia e whakalele lunchtime. O le mana ia mal matango fia pe on fautua foi Pokalame nei foi tai au mal whaafunga sila si o tatou nu ia maua pea se whaasiringa malosi. O le i whea ngai foi in whea au ma whai vol nei asu. Ka ua wa le whakulanganga ia i karmeli i loo i loa mai poi sofinga ngalo i le whaasoifua malolo i ngā le kelenga whaukua mai. O le mio de silio na tā ua i le soifua o le tangata whamaia o le mio le le tai au. Ia o ke le i ke le ke so mamama ma se i loa i le lo loko la nenga ka ua. Ai whamai a ta pena le malu tai au ia matkua whai le. Ai a ka penga le lunch. Ia wha whiololo le kiki. Alua kuroi lungaltina. Ia wha mamalo. Okay. Ole, la so sila fia i vaenga. Ia e pe sa o foi le nai tu. Ai o ke ai a ko e pe mama le breakfast in Makainga. Ai pe mama fale. Le dinner time. Ai fa sin ki le ba. E sa o lau sau ngā li karmeni. Ole ka kou haku. Ai. E lei se me kau se mama. E whea koe wha mama ka au. E sau le paungol ka au makua kukua. Luaku le ule makua ala. E le lia le le ke leo le paungol le ule. I ala fo e kali mai le fia. E le mama fo. No winga. Se ua masangi a ka kou i le wha Samoa. E kanga kau e mama. O se mama fo le mea ai lai fai. E as wha korpe wha. O nai vaenga tā ua ia le fo mātala i mo le whingalo sunga karmeli. Ia o ka koa ia matua tausi pe o lau ia fo i loa mai teni fo i o ina i o mātua. Ia ma mātua o mātua. E le ka ua ia la kou se kakalangoa ia le fo i le o le variations, le varieties o le sapa, po le tina, po le avoi, po le breakfast. Ai tā ua la tau, le me ka o le koa. E la whakaua i kia ui ala wa ai kei mi fo o ngai kakamakua. Mua le mea ango. I le tai au, Maleiputi, le makua lava a koa. E le ka ua le fua moa whalaua, so sko inga so sisi kai au e sau wai au lako ai le mea ango. Po le fasikalo, po le whai, po le kaamu.
me nga le ngai ile upu foi le e choi fa ngas choi sa ngole le sa ma le fia fiolisias ko ka pe ngai ka ya le fa ngai nei matu okay ai mai pa fa ali fu foi ia e o so voi se fa ali fu ka ya e se ma ngai yo va nga ia va yo i fo le u le fa mer kala lu ko mo ko inga ia fa mi se me ma nga le nga ma fa le ka ya ia pe yo va nga ia cha no il ma lu cha ya mi se foi fa fo nga mal cha to o foi nga lu nga pe o cha to foi le wo su mal cha ya ia la foi ka penga se ma lu ka ya ma ka nga lu nga ia wa ka ko to tele o nai va nga ia le au sa sa va ma le au cleaners ia ola to ma cha la fo fitu ia ka ki ma se ko su mal ka ya o pe le ka le au pa o mo va ia ai ta pena singa ma lu ka a foi fo le wa ma sui nga ma dia foi vol cha ya yeah, yeah, if I love to we have a cafeteria on campus. Yeah, so if I belanga misi mai malu chai mai fale, yeah, please feel free to come by to the university here at Papa Ngalangala and visit our cafeteria. Yeah, ye ni se o nanga pe on sa no foi at Carmeli. Telina o nanga foi mo wai nai fa Malustino John University. Foi o ia le ke se idi solangi vai nga ko pau le fui pau ka on ma ko fa lai ngai investigate mo nai me tang ba fol cha yao ia mai se foi le uli o si vai nga o le mana tu ta ko kala me nai vai nga ia la security sa ia nai vai nga na ia tang tu wal no fonga cha tu ko mai ya lai ku mo ka ko ke tu mo le tu fa malo ina yuso ia mai se foi le fio nga ya mangali ia sol mona fo ko yo cha yo va nga le o skills mo le tu fo ma no me se fo il supervisor ia estamos sétima pessoa yo ia le ne te va ia le ia fa nga yo inga o tatu skills ia ma lo la vale un sa i ke me ka ki usu mai fo di va veao i ku di menga lo nga me le vale fika ko la i sa fa ngai ka mo fo le ka ko ma pu pu ka ko investigate ai mai se ia li Carmeli ole kai milingi le fu wa ka ko ka lunga lu yeah ko se ko ke le fa le ma me fu ku lo fa fu ka le tu i alo mo fa na wo lo o ngai ele misi le me kau sanga uma ka kau nga le anga ni me ko mo lingwiski ia le fu ina ba tu le spo kala me tsalua ma u ma le sunga ya tu pa ile a cho filo le va ia ta tu maintenance ia fa le yo o assistant minister sa mai foi ko ma ro sida ele misi esa vale ko ngi au ka fai ile ke va ia ko o fo o pi o la o le anga o le wolo kusi ia o nai va nga ia esa sa o na mauti no mai foi fa fonga tatu investir ai mas foi ma tua ma sabe tchau o le miski sa mo fa peli mo sa mo au al va la mea ia o to ia long fa na lo onga e ka ko ngal ku mama e mi si foi mal pu yo ka ko asek yeah also for a reminder for all our students tawa lava carry all those student ID card you get this every year so make sure to carry one every time if bafa pick enter my on campus bafa for to the library for student administration for services and mana umia lava on a present those student ID card afa pe wole lo please visit our NUS bookshop. They will be the ones in Mafenga Failo replacement for your student ID card. But I remind you, it is very important to have your card with you because you need your student ID card in order to sit your exams. Yeah, and also good morning to our main sponsor, Ile Tato NUS Bookshop, the manager La Ulupua Luapula. Yeah, and the team, good morning. Wishing you all the best for today and for the rest of the week. After chili lei chili for sao nei for tua mi fila finga lo e wi ao vai nga umai e ia fa mo lunga director je wa director le antai le bookshop le fionga asua Diamond Prong o ia le na te va ia fa tu si ia ai e mai ia fila fa tu nga ia la ulu ave me alo fa ka mai fa lo har ka ko fa lo ka ko fa le ia
Salo skin hui ni ko mamau la nga le mai yau me hui ma ko fa foi ai me hui ni ape a mai ngi me mo hui le me no chu mama chu ya e man na chu foi ya nai vai nga wa ele nga kai vai nga le ole fai ole fa cha wino o lo ne le university no fa tu sini por fa lo ne cha chu ai lo fai fu nga lo nga chele le ole fai ole printing po ole copying po ole au mai le o kusi ese ina ia fai ala tu copy ia ma ave chamicha onga se tau tau ngo fie mo le fai ngola ku wa le ia ka ku course readers ia chau fu le fe ngai ma le chele ngai cha fe mali ia mi se fu ia ka ku sha mangi le elen o la chu o la ui lo nga fa ma le cha fa yo chau chele nei vai ngana e mana chual chato por kala me la chu mala vale o finga lo ngali investe o lo fa mana chu le so la chu was fa nau yo ele mo se lisi ko ki kia o mo se lisi o chato was fa nau e a ona fa mana chu tu le ngol chato por kala me nei ya ila chu e fa manu ya tu a fa le na chu lo chelen chau sanga na chu ne ya so i lo so i fua ya ma che fa manu ya tu ya fa nau chato investe ai mai se fo ele ile nga ka yasfa nga ona I fa manu yanga fo I o le tu pu pe chon no chato investe okay nai promotion fo I ele fai ona si ti ai lo tu lang ai ya ile po mo ngi ka ko si kang le malo au le la vai nai promotion fo internal promotion fo ele mo le finga luenga manu ya fo po kala me la to uma wa pe wo lo vestal wa ile sa fa sa no mani no I fo chato pulisi nai changa chau wa fai ona mo le ma achieve le associate professors nei vai nga le fo nga fatia lunga ma au le tulanga professors mi se la to ia wai ola to PhD ia ma disi fo uma la to research fo ia ne wa ia nei vai nga na o le la e mana tu al chato program ni fu cha ya. Yeah, and if you need to buy a card, a happy birthday card, get well soon card, or congratulations card, and more for your motto NUS bookshop. If you shout to breakfast, for lunch, ngongi vanga ya muy pola. Yeah, like more for that one le motto cafeteria. Valo manga ya la coscons le fatawio. Okay, le ulfale ala il vanga fodo ikakui. Misalo la usau che ke ule la ufale lo ile kaku pala inga le se le rupu kiu e vala umma se ngi va su ya ikan ngam ya fa chalo fa tu ta tu pukalame ia jamaica ya sarai ya te vita fole polo ya o ia le ole director lo antaita tu TV la na ia pulenga ya mal nava ya sukor melisa mo fo I ya chino mai fo ia pesa ngasi fo ia la matu te ya mulia tolo fa anga fa yo leche ngas ia chalo ye le choi fo il malosi ta tu choi fi loi ya la sa wal email ku so nga mai fa le ala email I mai fa mana tu ngal we e si hol cha wo le chai inga ni fo ya I se ma tu fo chai ya mulia tolo fa anga ni fo va ngal ta tu por kala me mai mana tu ya ol cha wo ne yasu ya pia na fo isi yasu ol fa ala wi lo le o ta tu au nang e la cha malo fa ngia ni e le malo fa ngia le tu e fa mo sa uni cha ya o cha tu sui polisi le fionga ya pe start Dr. Desmond Lee he yo ia le cha tu deputy vice chancellor e fa mo sa uni cha ya pe fa mo so na no o le sia cha tu malo ia o le sunga le ya tu pa I pina pe ste o ia le cha tu student counselor He's the manager for student support services. Ya o ia foi o pule o vaanga leo o nanga mo tanga ta onga ai tonu foi o tatu vaanga leo o le o nanga mo o nanga la tele mo li cham cha ya onga le e director le la tu director o le fiunga ya malo su e il file and si ala ya ami se foi tama cha ya Cornelio ia foi se ta si office sini le vaanga ia mal tatu vaanga mo mo le PTC ya o le sia malo na ai pe ya le na fai tau le email ka ya o le la ngo mai Okay ya salo la tu isi sia mano pe a fai va nota tu TV ya sa si fo suyo le pa anga wa o le PTC o le tatu fai pa ya o onga mi se fo ni sio me fai nga luenga ya man telefon la tu sa tatu university o tu langa ia le umole tata no el vaanga le umole o tatu wa onga le o le tata ese ya a mo so fina ngalo I vaanga ia
mo le la ko me fa fe ona no fale tanga tole mai an kuspasi ka ko fote ai fialo ya o le pitisi ke no le su ka inga ka ko ri ya wa le nei si an fa na le o ai pe o mai Okay. Yeah, terminate la te lo motinua ia le entry criteria for site. So please check out their website for lako entry criteria. O ai o tau for so application mo le APTC. Wa uia so se o le kala le e ma ko e ke kua so se mele lo ali ku laki ava e tu tau laki mai ia o so ye hi ba ya ta wo nei vai ngal fa fonga si ta tu tunu i le nei foi tai au mai ai foi male mai tai nei ya ko meli lungo ta tu por kala mel Maleifua mai tau fa so i lo fin ngalo sa mo e vai nga ta wo ia isi vai nga ta wo ia na e fa i lo le mtanga e nei tanga tanga sili mai le mai son te nei e winga ya tatu platform si e fa nga mai ya ma so tatu po kalami o le nei tanga chain fa mai si mai pe e se a o ngai lunga online ngan sa mo a sa ngal na Well, for our Ngangana Samoa language, you can visit our Oloa Manu Center team. Lato it provided for tato short courses in the Samoan language. So if you're interested, please email student inquiries at www.nus.edu.ws, and we will be able to provide you with a response from our Oloa Manu Center team. Ya, nei vanga tau na a fai te fia mo mi se so ni lungol tatu vanga leo o le fa nga ino ngana sa mo ia tatu wa onga ele ngata I lungo tatu pengo fam talanga ya fai foi fia mo so no te fia mai nei il tatu investe o sa mo no mo papa ngala ya ai mau tino mo ia vanga I lo fai leo na access lungo tatu website al tatu wa onga ia www.nus.edu.ws ia nai vanga na o lo ia mai lunga ina fam talanga chas ia me fai ona e aloi fo I student inquiry siel sau no I karamel ia ma e mau atoi fam talanga o le ia fio mai ia pe ke vala mai foi telefoni nei lunga ia so tai mai le university ia inai vaanga tauna ai taua tele ia karamel taua ia le so tai mai le tunu o tele tatu por kalamina ia ful mes tele lai ka ke kalango ko le mai ia le sau le o mai le fa manuia mai o I Brisbane ia mai o I nisi foi America I Portland ia mai foi na Alaska I foi si ainga na ngoi stamanau o Joe Peterson malayo le vavau malona ainga na ngai mafuka mai ngo ka ko pokalamingi ia fa fikai mai fa mai uma malamai ia e va aila ali kalme sila na oi e ngofo mai oi America au le fa fikai me o le mamla mai me ale veski no wingo le nga foi le o la ya lua ale ku le lo ko sa mo e fi fa no longo me la ku pulonga ku en fas mo to te lava tatoa inga I nei Samoa e ko ke fika ko inga I fafo ba e te le lava le support le au mai mo ni whanawa o nei Samoa. And also, just a reminder, you can use our NUS broadcast Facebook page for any comments or for any questions. Please flick it through and we'll be able to provide you responses on our next show. E isi vai ngai mafsania ona mafala wiloa tu mal tu mai ta e ka meli lungo tatu pokalame nei. E tatu upengo fa mtalanga mfai ona lafo mai ai. Ia nisi o tau tua o lo fa atino I tua inu mala alfanga meso se mea lava o iai. Il tatu NUS broadcaster Facebook page ngai ai e mafai ona e fa ngai na mai e mai ai tu si mai ai sau fa mtalanga I sau ngalu ngo fai mai se ata e mai lo swafa ia mai ai ma le nu ol night e te ngalu e mai ai ia e fa pena fo tatu vanga leo le traffic update e mafai ona e sau lunga le awala il taiao ia mai mau mai ai po traffic o po jam le traffic le sau ai ini fa lava tupu lunga le traffic ia mfai ona e kango e sente mai lunga lo ke fongi pu e mai leka ia ma mai le lunga o tatu page le o le NUS broadcast ina matu tau fai lola I fa lo atu ia mfa machala atu ia macha o tuelo swa fo e ona le vaanga le male vaanga tonu le tunu le
ia ai wo ma fo fo ma ua ma to fu committee TV ma ua fu ka media em faina mo nei fai longa mo to le ni ona fa tino mai ia a fai le ma challenge ya cha to comments e mai mani fam talanga ia e mo fu fai longa le mo to o le cha ua nei vai ngana I lau sila mal fa fonga le cha ya o lo fi so cha mai ia ma to fi so cha ia tu lungo cha to TV il tatu NUS TV channel 8 ya malungo tatu pengo fa mtalanga ya em fa la wilo le pot kalame sa fa tino ile variation na te atu nei ini foi o fa unga fa unga foi le pot fanga tu spacialo ia ile a unga foi le o le short term course le sa fa tino le motel sala fa ia winga ile sa unga le muilungo fa nga fa okay le na ia tatu tau tai o le tunu ia le ngau ifu ia ma ingai lo mai ka ko ko fa su mo kupu ka ka sa o isa vai ile a ngana sa fail tatu School of Maritime Training na o fa isa vai ai o mo fu mo kupu ne fa ngi yu pot le la fail la ko fa nga ku spasilasan ke ngi se fot ka o ia vai yeah, and also a reminder Olo Yele Tato Vanole or the campus manager in Savai. So whoever is interested, please make sure to check out our website and if I wanna download my ngale job description and see if interested, please send us an application and please forward it to our HR team. Mana for ile ona le WhatsApp na for le Tato campus I Salafai. Ma ia pe ia ka nga wa lu sala isoti. Ai alula application. Ma na telefone na ia nona ole nona pe on sa no ka meli ole pule ole tato la moi sa lolonga ia le wa mata tape na ise tasina tu va ia no fuanga le ona ole va ima ma ole tato pule nga mali university ka meli. Fa ngalo o I foi ni chamachi ili sa va mal tawo mai ni ya o ngai sefer pa sefer kaimi sefer misa male ai ai di fo nga ya o ngai ia e wa mga ya o ngai ko ya lu fale ia ele masa lo salo le ai ngai mai sa o isi vai nga cha wa il tilo pukala me mai misfol pule o tele vai nga ya o ngai I le fa o nga sa wa o nai vai nga fo ia o fa wa le o matu le o mai ana I le tatu faculty of education ma na ia le fa nga o ya e kau le masa sala ko inga pe di fo ngai ke o ngai e ko ya lu ka vale lu fale ya ai saula ingi fiaso o ia pia lai ke alu ngi sila ka sanga ko misia oi Samoa to for during enrollment. E pe pupu la vale pe mikale tu ina mai. Nei vai ngai mai sa pa. E ko nga me vui pi ka va ko pi ka fu yo fi ya ai o nei vai nga u na le sila fu el pulenga o le ata pena ia tatu la mo le sa lolonga ia mo tatu wa o ngale o le university ia akilo la ke le fu le ku po nga pe ai se sila vai tatu wa fo wa o sauni fa sala la nga mai fo o tatu campus wa ia nei vai nga o le foi ona a cha e mai le chai mi ai mai se ai o le manu lauti la vale university ia to tele ia lo fa na o motel sala fa ila tia o ngai o why also ole si foi opportunity for ile te for wo for se fa o ngai Savai ia so host I Savai so pretty much your plan sangai patino to for ile tato la mo le la fai sala long so ke sa ngolo il va ngalengi me fai Savai o kai ka ke mika wala ngole o lo ka moku Savai ke se mo Savai a o nga kupu se me fa pe se fa unga kele foi Savai so kele lo po le asko inga fia yo o ye sia ma ku moku kele sa la fai ke o si fia ko foi marca mo ni sio pe Savai ai ta ua yo sa ndonga la ka meni e fa o Sofia ila ngona le pulenga mani foi o lo I tono nei a tau pulenga ina ia no lu mana ia ke wa wa le ka wa sa o kala ko ma e lu fa so me nga e lo pe ke fa in ko fiki e fa ia se ai kia foi le veske io nai mana tu chai ina ia mati ai foi le nga lo fa pe na na fita nga lo pu le nga ile kai me lu manga ia fa se fa unga I sa la fa yo ka se manga ia
ia o le nei tai au pe ia na tala no manino atu fo i lau whaafonga mai sa moa mai fo i sisi mai fo le tele o i la tau o lo mwhai on so tai mai lunga o tātou o penga o whaamtalanga ia o le maa ua po kalame ma le tātou Maleifua mai ma le nei tai au o le whaamanatu o le faufautua o le tufa atu ina ia manino pea i lau whaafonga ai ai lani vaenga e te fiafsiningi ai ia punga i foi lunga i lunga le kako page ia mai sau langona le lei mai ni au whaamtalanga e atangi ai ia o stangata e te fiafsosoani le whaalelei o le tātou university ia wai foi isi kako komedi nga sau le si vai aso leo e whai asi vai foi isi comments nga mai o sau i maupu le whetau ia le na watu i foi la ma ua fautuanga ma siuso ia te vanga i lunga le tātou porkalana faukua foi le au e le whapea i kalko kasi nga whala o i kelo lingweske a kore sau ia i lau ia pio nei vaenga na e tāua i le whaafonga mai a le atunu ia la sau sila i le whikoso inga le ua i le whaamai ngi kaimi wa kai la laka mai a kako wa o fiti aia e mai tā kua tūso le whaangongo ke le ia whaanoa te le tūlanga lo o i fiti ia alo whairi iskako tatalo atu pea i mo especially if ana wa onga foi lo fape o ia fiti e fape foi ma le tato Samoa community foi o lo ia fiti ia tala pe mo se la to puinga ia as well as for the country ato especially Fiji foi le si tato Pacific neighbor ia ba e lucky la va tato i nei ia ia na mata no atu le fautu atu fo vai o le whaafonga mai nei uso fo ia manai ali mata mai ta i lo fa skor sipi mo tui fiti ia tau tua nale saunga le muvo ia vai le mal puipuia io e se i ke ale fa ma ia langa leo pesil fa ma ia ko ia sa mo ngi ska ko mo ko ile io o mai se fa ma mo ia fo ile nga kaula ka mai ko ia pi e uso mai ko e au ka ko ia o lo mal puipuia nei taimi e o lo fai fol por kalame mo na yalo mai me se le malo le tunu o lo papa au i motele ia nei o matatu motua o i fiti ia ano lo fa mo ele o ngalo fu yo ko i karusang ia lo fa mo le puipuia pe o lo tu so i fu manuia nei a fia foi ia il fa ma i o covid Yeah, so from Manatu le tato official timetable for semester 2 2021, all available on the tato website as well as our Facebook page. And also it has been emailed to both all staff and student email. If you have any questions, your clashes, ELO timetable, you go see your lecturer. So just find your course on IF clash and go see your lecturer. We'll have a solution for you. Because we also have the tato course change application form. They've got a deadline this Friday. In case you will have to change your course, obviously course a little clash. Yeah, on that if I for the semester, like your courses you or so please make sure to check your timetable before you start your week 2 of lectures. O le fiafi na nei le July fitu i le fiafi kai le valu o le silsila me Samoa e le proclame fo wata o le tulino o le proclame nei ia o tapena e lau TV ma le university e ina ia momoli atua i lo maota malawa ia nisi o whaamtalanga e whaatau ia i vaenga o lo tupu tutono le university whaasilsilanga ia oni avano whainga luenga o whaasisilanga ia oni seminar ia po ni conference po ni conference ia po ni awa onga fo ia e maise ai ia mani whaamanuianga e momoli atu ia mo i lātou uma ua ausia ni tūlanga o ni awa onga le ngate ia onga pupu ia awa onga fo i mani tūlanga ua ausia ni whailonga maurulunga ia ele ngata foi le o le avanoa foi ne o pokalame ne o tulino karameli e whaalau i loa ai whaunga mo i lātou foi e leu whau tātou whaunga autu pe o le foundation graduation e o le main graduation ia le whai le ia pelila ia tātou whau multi-event graduation o nei vaenga ia le uta pena il pokalame ne o tulino e a matala i le fitu le fiafi ia si whaangata le vanu o le si vaenga tā ua pokalame ne karameli e whaatala noa ai
ia I tutonu po kalame nei ni vaenga e whaonu tūlai mai mani mta upu e whaonu tūlai mai lea tai. Ma lea tai, tono le university. Ka ua fo ie. Whai ke ua alu ke ua iaingi fisu ia ingau o ko finga le university. Ia pi ke ua alu ke o kakula vefa fo se ilfa mai. Ia o nei vaenga po kalame la le mwhai ona whaatala no i le fiafi. O le taimi la mai le fitu le valu. Kai mingai a makai. Whai wai, I le vai aso a kua mai le safari le songfua tau le safari. Ia le amatana nei le fiafi. Ia na isi sila mai le sa moa I nei vaenga isi sila isi sila mai le Port Kalame. Ia e pi o le tāua nai whaafonga mai le tunu. Ai mai se foi, o le Port Kalame foi le. A whai ke ua woki, ke ua le winga foi le. Ke ua whaafua se inga pēla o tēno. Ia whaafonga le tunu. Se a mir soi fua tono le whainga luenga. Le no foi nei. E ave I wha mai se ngā le Port Kalame nei. Mai le universite, mai le pulenga, le pulisili. Port Kalame nei ava noa ia wha mai se ngai ave I ainga. Ia na ave foi le mani sa awhiwhinga. I se tasi o suia lau whainga langa. Ia wau kākou. Se leo malo loa, leo moi ngoa le fili. O le lau whale ai ngā mara sui fua ko SB le kausanga, ma le kausanga. Ia e leo le wala awa le tua liskaim. Ki ukakua ia le ri. O le siaka I foi o le whakamala. Ia ai o le winga foi le a foi wala au soi le tua le sui fua o le whinga luenga. Ia o le Port Kalame foi le tāu e tu iai se wha mai se ngā le universite. Ia mai se foi, e foi a soifua le o whinga luenga. Le koe kiki mo mai le lisi. O le Port Kalame foi la le wha lau I loa koe lunga sfangau. A whelo aswanga. O si taimi, A whelo aswanga. O la o sfangau e wha aluanga whaid kausanga. La lau uma le pat mua mua. O koe le pat mua muli la le sau ia ukuso. O au ia le se fulu au iu lai le o sfanau. O misi la. O mga ka ngā au ia wha manguia au ia lo sfangau. Mausu ala pesi. O a whelo o soifua kormen. Ia September. September, ia. O la le wa uma le ia July. Ia ai o aso la o pia le ukakala mo sfangau. Ma ngai e o le Port Kalame lea. E kau ke wha manga koe foi ngai soifua ka kou ia I kongole. Ka kou investigate. Tu sai le Port Kalame ele o tatala te tua le tunu. A fai e se si o le tunu e fia mai se wha manuianga po ni maanga. Ia mo se tau pa ue ave iai. E mana ia whaela pēr whaingi whamanuianga I le tatou pūlenga. E pē moa kai masinga lako ka mai mea lofa mai le NUS bookshop. Like pese mai singa incentive nga e mau ki ngoa e wawenga ka ngu mai ia le lisi. Ka ua sa o le ai fui langa I mea nga sika mai mea lofa e ave fui e wha e nka ua nga wha manga koe fui Port Kalame. Ka ko sponsor ia iai. Ia. Ia nei vai nga tā ua na. Ia mai se foi o le si pito sili ona tā ua I le vava ai foi o le pulenga le tatou TV. Ia ma le tatou team. O le maua leo se avanoa o se o le au whinga luenga pa ia le atua mani mātua. E o mai e tala noa I lunga le Port Kalame nei e whautua mo alung whanau. I le tūlino? I tūlino. Ke le whaingi issue si lunga a whanau ia. La vui kau ke le ulo aku lai lo mai mātua. Ai voi lea mai se... Po lea voi se langona o mātua ma le au whinga luenga I whautua I mo alung whanau inga ia kau ngu manguia la kou savalinga. E whawhela ona whawsotai mai ia mātua? O loo iai tātou whaasala nei e umaloa lua tu lunga le tātou Port Kalame lea. Ia ma awala fo e whasotai I lunga le pulenga. Wa a tātou wolo I whafua. Ia wa uilo I le pulenga lea. I lunga le tātou Vice Chancellor. Ia mo se whaatananga mai o lea tangata ma lea tangata au mai. E o foi le au whainga lunga pa ia lea tua. Ia manai mātua. Ia whai foi o filifili me le pulenga le matua le tauna mai e whaatala noa. Ia. Mai vele whaatala noa. A okay lo, a maka koe a kako I. O ai la le host o le tūlino? O au la le amatana nei. Ia ai whaasoro solo mo mai tātou I lunga le Port Kalame nei. Ai furi wo le avangoa. O al Port Kalame nei. E pre-record. E pu e mua. E tua whaasara lau. O ngei la le... O le tātou, o le saunonga fo le tātou director le o le tātou TV. I vaanga tau technical le fionga sang poptele. Ia o le lua I le auli. I le tolu. E wha ngata o mai.
ia vai ngau mai Okay. fai eu fa sala longa ma tapu e ia wai mai fa sala longa ia na pu ele si fonga fo ia pe fai voice over ia tu le lungo graphics so ia lunga ia me masania ile fai fo TV ia e tau se la titi al venga tatu no tatu ele fa business tatu TV fo ile le o fo la o nanga mole mon mamalo le tunu e me fo ele ma tama ia o ngai investi ai le o se fai business fo le ka wa o le va pe ia fai ia makua ma ngai ai la tanga tafo le fia fai business mai ta lia e te sau malau me alofa tu ka lia ma lokfa fikai o ka ko kiwi ia pe nei vai ngana mo fa fonga si o tatu o tunu o si vai ngata o le sa tupu le weekend o le sa ke lo se me mangai o la sa me mangai ko pu le weekend o ngai le me siling o fia ai o ngo ia ko akla ia we fashion fa so mai lo mo ko ko plu o le weekend sa ai am ko mangui al ko plu sa ai Yeah, big fan malo to our Manu Samoa team. Yeah, not only to the team, yeah, as well as the coach, yeah, my assistant coach, yeah, my technical team, a lot supporting. Yeah, the tato au. If you for the score. O ka ko score ngai pe fa lua ya Okay. I ma ya tama fainga tato team, yeah, but also fa malo for the tato team tonga. Malo le ikaltahi ya me fo tato man Samoa ia le weekend mo talonga mana ia le o tato au sia le ipolalangi lua felo ko so ya malo plu ia o ngai me manga ia ku le weekend ga fia ia si o ka ko e maka ngo malo mon Samoa ia walu ese mai le fau mai fito so inga fa por kikero ini si o tato tu no mo sa ilingo se fainga malo wan ese mai si kau fo mai malo le mong Samoa ia ngo mai ale ko e pe ia se men kupu lai okay ya o ye se public holiday o ka le is celebrate o mai so le ko mai sin ka ko aso fa mangui ai fo ka ko mang malo ya ai mo le tu fa malo i lau fionga mapsua se la mapsua male ka ko management al man Samoa me foi na ili in tawina le tawa male au tonga malo atu tato po kalame ia manga ia kel mai sau no nga le fionga ya su heset Jeremia o ia le o le manager tato man Samoa le sa sau lang sau nga po ia manga ia kel ia sau nga su fo ile tunu me foi fa man nino ina ia o nai vai nga male la sanga le la o le tato man Samoa ia io ngai me nga ka kife wa ia ai le se me ka kife fia ile le vai aso male vai aso se pia o le se kifo ia la ka ngale so fu se ki la sko nga yo sa fa la so fu ia ngai la makanga le so fu ia o nai vai nga ia silon sa o il silon mal fa fonga si o tato o tunu nei foi vai nga o tato por kalame ia o le Maleifua Mai Samoa ia a ofia ngai foi ma fai vo le nei taia o nisi o vai nga o lo la pa ia i pe tato tu langa o tato tau e foi kai mi foi le o vela e foi kai mi o malulu e foi kai mi o so fa tau ti munga e ka lava o nga manga ia foi ka ko li poki man ka lo ka mo tuang a wai le fai ngofie le nga luenga o lo ko fika nga lue i tu i mota malawa male atina e no nu malal fanga me se foi le il fai volo fe ngai male au manga ia ai a fa le kongu la ka ia e pio nga la u fa le kongu men fofuang wa kele ki munga ia e ka ilo ia pe se o ngalui kele ki munga ia o le anga i foi awala i foi no a fiel so fua ia pe nei vai ngana e mai se foi ia fa le tonu foi tau ia fa le tonu foi ia tau tai le tonu mana la tu foi fa tu ai tau si e te pena ino le tai e fa wa le tai ai le tonu ia mal fa fonga mai foi nei foi vai ngal tai au ia o la ka penga ngal ngi fo ya so wa le la uma lor ka pokalame ia sa wal foi fa tino fe o manga luenga e foi nyau yeah well let's talk my to late enrollment if I so I'm sure o lo to tele for ya na tato tamaitia o nga lo fa ngai oi pepe fa solo pela to restala
Yeah, so we have that, and then also, if you ever have any questions regarding your results for semester 1, 2021, your official results slip, you can now uplift. So please make sure to bring your student ID card in order for us to provide the service. Yeah, mai si foi tape nanga tato timetable. Yeah, matras yak yakupea po. Everything is going okay with tato academic team. Po okay lako po tuaonga. Yeah, whapea fo I tato cleaners, yeah, my tato properties maintenance team. Po lau okay, my tato set up for all the classrooms. I alloy to mulpola. O le tape nanga ni kuata I le mātou fui pito la au ma le whaiwa lo whai atu le tātou team leo le audiovisual team. Ia ua uma lava o na tautu. Ma lava uma kua steady lava kako equipment mo le kaua vea fo I o le tātou tamoenga ma savalinga nei kuata I ngā luenga fo I o lo whaatino nei fo I tu vai. Ia le whionga asang putele o le mātou taitai ia me si fo I nai uso ia taktis ia ma tamu whalenga mele o fiti. Ia ma si usa e filisia mātou ia lo tamoe atu le valea. Ia ina ia te pena pea. Ai e iai le mea huile le e iai lau kala le kawhai akua li ali karmedi I vaenga le o masini e whao ngā I tātou vasenga pe o mei o sound system. Ia whia le mic. Ia whia le wae kai lau la au. Ia malau presentation. Ia whia mal meo le video projector. Ia po kako data projector sia whao ngā tātou screens. O vaenga umane le lalo le tātou vaenga nei. E ai le taimi fo I le error al masini. E le me ta o le le masini error. E ina le kaimi le ngai masini. E le o se human error. O le masini ia o le anga fo ia ngai vaenga. Ai e te tonunga fo le le mtam te fa nga. Kia kulo masini o le kalfenga. Ia fa ilo mai lo le. Il tatu vaenga. Ia mo se foi. Ia o le kam fa ia ko fa le masini. Ia o ko ke vave mai ko ka mai. Eu não ngalo nga foi ia mai foi choi chapena masini masi siaki po le ia mai ka ko projectors ia machatu vai nga ia lo fa nga ia e le se vai nga foi le fa pe mo ke musu ka dil mangaunga ia tato potu ia lo ia go set up here for your audio visual ole T201 manel sa no kalmen T201 ka ko pokule numero ta o le fati fanga ia po kako lecture feature tele ale ta o T201 e mafai ona tu ia ma fia ini chama cha o val goselau fai la che fio mai le fa fo mai ma tu mana ia li foi chama cha ma chama cha o ke le anga lai kongwa kako system ge e kako audio system e kako protection system with projector and screen nai ko kong ia fa cha sia I manisio vaenga pe ona ia tatou vaenga I o tatou wireless e ale network po tatou vaenga le IT manai wireless cha eso ia mol fa le le unanga I o le sia tatou potu o T101 te ila loi for T201 o le foi potu le ia lo mo na saunia ma pena choi tatou me finga luenga nei o tatou sound system ia ma tatou projector screen ma vaenga mo fa pena ia le ngata ile o lo kia ko le e ala e anu le e malulu le mana ia e mo pokungi e ta o potu fa malulu ai fi fa malulu lo ia vai nga kuli ngai ia o le si vai nga lo vai ona au fiel tatu o nanga o vai nga fa sa mo lo e foi tatu anyways fale lo e tatu sound system le tatu projector tatu projector ma tatu screen o inale sa fa la ngai nei stai mi wo tuana ia tu bo salo vai son ko ngai sa fa la ngai nei foi tatu protection screen ia le wo mon choi fa le ia mai mo foi fa stai le fionga ya sua ma le finga lunga tu mai la tu chau au ia nga fa le ko ngale wo mon choi sui mai io e au le la se I fa kali vai nga sa fa le nga ka ko screen ia si mo sala tu so swani o le si potu lo au fiel tatu nanga o vai nga le tatu conference room mo le o conference room fu mo ta pena nei vai nga na o ingala ele ia ska ko protector fu le ku ai o nga ele ka ko portable protector vai nga fe vai vai nga mai protector le se kasio faculties ia po se section po division fia fa nga ai ai se ka ko projector mounting ko nga o install nga po lau mount nga mo tato potuna ia malesi ka ko pokolo au fiel ma ko nga o va nga le al new le po le seminar room sal CSS ia le wo mo fo na fa au penga ina fo nga va nga ka ko equipments ia o nei va nga ia mo si le fiel le tulo ile ia se va nga fa le tonu mo le o nga tato fo va nga e me sul fa fonga me li mo tama tai fa ya nga
ai pau ngai va ngai ke o ki aku pe e no inga la ale era mai o ka ku ale ka ku palaka le sa wile kise ia po le era masingi wa ile ile me o le James fa ngai ma ko ma sing ma ko fa ngai tik no James le pa fa ye ke ki aku le masingi wo le ola ile me ka o le tiu o le tiu period le o masingi a fa ye over le temperature le malu lu o le me o ye mal vevela e o ngo e fiu ki project o le kani mai o nga ye le mafanga fanga mal malu lu fa kulang ingol masingi e ko kongol fale male pok e ilal me ka o le tiu period ngal masingi a fa ye over kuma lima i kula o ku le masingi le ola la ma ko i malo sile e ke fiu ki o le ola e fu le nature fo nga fa ye pa lang il masingi e le se me ma ku fa me foi nga mai le masingi i longa ia foi kulanga fa nga kula ia pe nei vai nga ia tali tu mal fa si o kele na u vam kala e si e sa ngo foi o la ia o nga wanga o mai ia o mak mako yeah malo la muri pola yeah well just to foi just for tuanga po se talasanga tu foi I tato academic team you know your patience and cooperation will be greatly appreciated. In cases here, if I go set up, if I go tapinang lako wasenga I era mai se masingi lo fa apea o lo mana mia mula to ngaluenga. Please know, multimedia team as well as our ICT team are here on standby as always. So for any issues, just do give us a call, and we will be there to help you out. Ia, after tele, ia ve fol ni ava no no le por kalam le fo va tua su mai tu pa e ma lo fa lo ngi el tapo kalam ia ve fol ni ava no am salo e mo di fol fa il sunga ia kalmeli ia o so tau fol tatu por kalam se tasi o host o tatu por kalam nei fu tai au ia le fu la tu por kalam mo fa fa au nga nga fa au foi ila na ia foi pitola au ia mo le fa kai keli kalmeli ni fu va ngor kap kalam mana tu foi to moli so fu moni ia so tai au o le ia o se sia sol vai sonei ia fa o wai le tatu por kalam ia se vang nai se va nga mo li ti sa no ia. No, just an important reminder, it is week 2 of lectures, so please make sure to check your official timetable for your class times. This Friday is the deadline for course and program changes, as well as for your cross-credit applications for semester 2, 2021. Yeah, and that is from me, wishing you all a great day today, and don't forget to tune in back tomorrow, Tuesday, same time, 9 a.m. to 11 a.m. for our morning show. Okay, Faftain ma futa mai sa mol ni fa ngal tai au le tatu se sina malo longa pupu ia ona tatu fe ngai le foi le lungol tatu por kalamil nei male sunga ya tupai ia ole avat foi so na ngona wa nei tai au malau fa fonga mai. Ai e tele ul fale lotoa e te tau lava ona fulma o lima o lo ia I lava se te pua o moana saunia e a ona mulmurita ia I le fulu ina o lima ia whaonga lava ni se vaila au fulu lima ina ia mautinoa
lo malu pui mai ai nisi o sia mai a fia ai I se whaama. O li tū o le whaonga ina fo i o tātou whale le tā ua, e pe ona sila fia. E tatau lava ona whanu mao tātou lima, I le taimi e mai a ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo I tutono le tātou loto a. A e a ngai le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pe a whātaua a wala ma whātaita inga. Fufulu ma lima, o le aunga lea ma le whaamoe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui, nai lo le tautonga fitia. Lima ma, whaasau I ngai leola. Toi taliu mai o tātou porkalame nei voi vaenga o le tai au, man sila mai o si o tātou o tunuu. Ia, o le fu ma whaatasi I lunga o le tātou porkalame o Maleifua Mai, ma le sunga ia tupai, ripine pe stene pe taia. Ia, o se tasi foi o tai, ia po ofisi nia I tono o le tātou universite o Samoa. Ia, pe ia ona mātou talanoa I taimi walu. Ia, o le whaalau I loanga o au nanga, ma tautua, ma whaiva. O lo fita ngā lue leo whai ngā lue ngai tono le universite a wale manino I lau whaafunga tā po I Samoa. Ia, ven lea mano e whaatalo whai maa lo tui fu manuia I lau sunga pai. Tā manuia I lau e talenga mo le polo, ia po le. Whonga fo I o le tātou porkalame le nita e au. Ia, e whaatala whaatu fo I le. Pa ia male mamalu olo. Tātou atunu o mwhai ona, mai moa mwhaafunga mai fo le tātou porkalame whaalau loa nita e au. Ta ua foi yo e malo ka ua foi e whaafunga le tunu ni tai au. O le na tatu ye foi lesi po kalame mua foi. Ia ai li lava mo so wa no na foi o tulanga I ngā luenga. Ia le fai whaftai mi ia le tu o leo a mai lo so I fo lau le ni tai au. Ia si mo moli foi se inati a wale whaafunga ta po mai le tunu o mai foi na ia lo mfa na. Ia lo mfa pe na no tu vai mai tono tatu lau mo nei papa ngala. Mo se whaamtalanga e winga I le tautua foi le nei foi tamali I lo le tunu I tono tātou universite o le sunga atupai. Ia o loan tausanga o tautua I tonu I vaenga lava ia o onga ia po kalame ma o nanga mo tangata onga. Ia wai umai foi ni universite I fafo in fai longa mau lunga. Ia o ia foi o se tasi o student councillor I tono tātou universite po ia tonu nei e fito I tono I tau foi e whaatala noa I ni whaafitauli man fofo. Ia wale a fianga o na ialong whanau I so se whaafitauli tono tātou universite. Ia, pio nei vaenga nai manino mai whaafonga. Le la afsi sa o atu pai. Ia na watu sa o ale a wala u whaafonga. Ia tūlanga o lana au nanga o lo whianga I nei. Ai mai se leo whainga luenga. Ia, mai ia nei sau noa I le. Ia o tiute ma whaiva o lo whianga. Ia mai se leo whainga luenga I tono tātou lau mua nei. Whaaftai mo le si lau. Tō whaamul pola. Ia, tono le mātou waia au nanga o whaingo ingina o le au nanga mo fisoso ni mo tangata aonga. Ia po le Student Support Services. Ia, o whaenga nei o lo o whaatino I tausanga uma. Ia, ile au nanga mo fisoso ani le tāpena ina o tātou whanau aonga. Ia mo le o atulei tua I tūlanga tau ngā luenga. Employment Development. Ia, o le sivaenga o le tātou numeracy officer, ia po le
whaia o ngā matematika. E le fisoasoani. Ma le whaia o le literacy ia po le whaia o ngana whaperitania. Ai tau ena whamanatu atu o nanga nei. O nanga o le ofofu atu. O nanga i o umanta pena le university. Ma le tali tonunga. O vaenga i e mana o mia. E le whanau au. Ia ma le au nanga lona whaala le peona e whailofu. I o le tūlanga i le counselling ia po le whaatatala no ino o whanau au. So si tangata i mata upu. Ua aafia i le tūlanga o le tau mawhai whala o. Ia o le au nanga foi lale nei e fua i le tūlanga foi lea e le whaamalosia. A o loo iai. Pe a mana o mia le tama pole teine au. Ia pole tina foi pole tama i tūlanga pena. Le peo au nanga i o loo ta pena foi le. Ma tau ia vaenga. E lalo ala le student services ia po au nanga mo tātau. Ia o le mo le silafia ia. O ma tau o loo i luma lava i le loto ale nei. E te ulfale mai loa i le keik le ia po le tūle i le ngā i tō matangi. Ia o ma tau fale a ia e fale numera whama, fale numera tōlu le i luma lava i le. O lo ia i lau papa fo e whailo i lo ia. Mo le whailo atu i tamaitia ma tō o nang. Ia i e fo i la ma le computer lab la e te tala i teimi uma. Ia ma le no fuanga. Ia ma whai on whai mea au ngai tamaiti. Ia so uma. Ia tala ala i la fo alwalu tai au se o le lima le fiafi. Ia tono i eini si fo fuanga o lo o fu mo whaavaianga ia i le nei afol tausanga. Ia o le a whailo atu pēr manino mai staimi. Nau whaalo love. I le avea i o oe o le manager o le tātou vaenga le o le student support services. O a ni vaenga silion tā ua lo tutuli mata i le nei kuata ua whangasol nei. Malau o nanga lo whianga i. Whaftai. Sa tono le tūlanga i o le iai o le avanoa lea e mwhaiona pisosoani i tamaiti au. Awa e le nāti al tūlanga lea le whaingata ama le telo whawhita au li o iai. Ia, tali tonu fo i le wawai mamau fo i le ma le afol tau sanga o tona i atu. I le tele o le pisosoani mana o mia lai tūlanga i o le aong wha matematika ma le English, numeracy ma literacy. Ia, e peiona e pole ale le wha ailoa atu fo i le matūlanga whapena. Ia ai e wha moe ale tamai titi mana o mia le pisosoani ma le tūlanga whapena. E mawhai o no o te wha o ngai vai. Ia, wa mātau ina fo i le tūlanga i le. Tūlanga ia mio a ia mai le Moi la whatau le afol tau sanga o te. Ia o tonu o afianga uma ia mai i le wha mai o loo afia ia. Sio tātou o tunga mai sa laulangi atu. Ia wa iai fo i la matūlanga fo i le wa ese fo i le i tu ai ngā tūlanga wa iai ia. Ia vaenga e pe e tua iai ia. Ia tamaiti ia ma le tūlanga o le mafo fau pewa. Wa ese le mea ngai ana iai ia wa whaatutua na i le mafo anga nā lei ona o mai le university. Ia ai whamanatu pia. O le ae te tala le wanoa ma tūlanga pēnā pēr mana o mia le fisosoani. Mai le kuata wha mole tupai. Mai le kuata le sāte atu le kuata mua. O le tātou semester 1. O la sau silisila i le whaonganga o nanga. Tātou telen tamaiti sa mo mia le o nanga nei. Ia. Te tono le amatanga i o awhatausanga i po semester fo. Ia. E pei e wha le ia foi le nisi o atu i le vai aso mua po le aso rua. Ia matalona o le vai taimi fo i lea o amata ona iai assignments e tiu. Ia mea o ngai ona matalola ia le ona matawina le whātukutupa ia le. Ia o le asoa ia po le onus fulu tamaiti o atu i le aso. Le aso. Ta o nei na pisi. O e ko ke le ala. Ia mantuala mo mato fale e lua. Ia e le whaatapula ina foltai me te iai le. O le isi vain. Ia o le auto e whaale leia tūlanga tau computer le mato computer lab le iai. Ia o le alaua te lele awanoa e mawhai ona whai mea o ngai. Ia ma tūlanga whapena. Ai ei fui le awanoa e alau lau lo mwhai ona e whai mea o ngai tono le potu lea. E se mai ei computers ma vaenga whapena.
Whafte tele, tā ua i o vaenga nei ai maisia o lesi vaenga sili lea o na tā ua ilo i loe ta maiti. Ia no whanga lea o tau. Me se foti sile man whafonga mea mātua. Nei awa unanga o lo o tau whatino ina. Ai, leo i lo mai ta maiti ao. O lea se, wha mole mole tupai, o lea se fe au whai ngō fie te tau na tau ta maiti na ia la tau i lo wa lea te sau no. Pi e wha ale i lo ke le i le verso mua, verso lua, pe ko a kauvevela mea i haua laka lo ngako kongo te mesta. O lea se vaenga silo ni tau ina ia vave o na i loe tangata le au nanga ne, a misi tangata o ngai le university. Te tono tasani au na. Nea la o le whalau i loa. Ia, e pe o le mātau fui le te leo tausa. Pe whalau i loa nei, whalau i loa tai au. Ia, e alenga ngā fui le le tama pole te nia au. Si longa lava le a o le te me o mana o mia pe whaingata o te tau na avi ton. Ia o nā luatu lola ia le luatu le tai au, ale assignment tiu le fiasi. Pe o toi ngā mi o hoi le e le ano iai e sele me lai avi anga le whamo mua. Ia, ai veve si muli au le te. E peise tūlanga whele le lau te lea i o tamiti au, pe o le tūlanga le la ta mātau. Ia, ia i fo ia tamai. O le lātou wa lea ngalwanga o leo mai. Tā pena masau ni whao ngā ia o nanga ia. O le tangata fo ia e tele na watu ma. E te vai ari le tūlanga o ngā pēa o na whai. E la ia le tūlanga le lei o no lai. E te vai ato la ia i fo le nau tainga ia. Ia mawhai o na. E pe o le tūlanga lea o le tau mawhai lava i whalau i loa e le ngata i te whailangi. Ia meisi o pokalam whapeni. Ia o ngā fo i le sila ia po mai mo mai fo ia malo latu. Nga meisi o mātua. Ina ia i loa ia mātou ni o lo ngā lue lea tūlanga. Ia wai e mawhai au na whasila ia vāenga fo i o posters ma vāenga. A lea wa ai e hita. Papa ia mau tele i lopo o tangata le ia le. Leo nanga le po tūlanga wha. O nisi vāenga e tau ona silfia fo i le tunu. Ia i leo nanga nei. Ia o lo o whapena o na tala le awanoa. Ia mo so se porkalame le fa pito se porkalame stas so se porkalame e a mata mai ai i no fuanga se nei po campuses se Tato University Peel School of Medicine, School of Maritime Training mul no ia o nei Tato main campus le papa ngala e tala so se avanoa e le fa pito na tamiti le o ngai nei i vai vase Tato la mo le papa ngala ia a fai o le fisili a fai le sila mele tunu a fai ke wis kama ke manga o mes so soangi le maths so soangi le englisi e puk ni ala ko appointment i nei tangata nei o to finga lunga lo so soangi ia pe ole o la wala le fa e te o atu ia o le to fa ia misa fesili liu o le fa ia onga maths e po le numeracy officer le e mala fionga ia luanga lau fo isanga e te wati Sean o ia leo le mātou literacy officer. Ia o le tūlanga le iai. En te tau fo i le tama po le tēnea o na ailanga timetable o vasing. O le taimi la e awanoa. Ia o nā luatula ia le tala noa pē mawhai o na po o awanoa fo i le taimi le. Ia wai tō tele le whanau au. E wha tūlanga fo i la taimi fo i le mō le au o nanga i tui nā te mōna. Ai e wha manatu atu. A wale wha o ngā ina le o nanga lea. Ma tūlanga fo i le o lai te i loa wha pe o le sifuru lua le tasi lau wasenga i i le. Ai lea o lea la tuatu si lau wasenga i te lua tua e wha i le whai a onga le teimi le sulu lua tasi. Ona e alo le wa i le alu wasenga le taun whai po se test po se whanga pe. Ona e whai lai wha pe ona le za whai lau a onga i le ai. E ta tauna e wha ai le leipo le ale teimi te awa no. I ona wha tūlanga le te mō le o nanga lea. Ia, e tala ia so mai avano fo e le tutongia o nanga ia le umon ta pena le university mo le sosoani le mo fana wa ia ua tata unu mai wa salo e te le ante me to fia fatal no ai lo sunga tupa in vaenga ne o nanga sosoani nei io le fia ngai o mea onga ma sosoani mea onga nei li mata mai ta ia onga
ala ta se I foi vanga nei o me finga luenga pe la o le na e sa no le lua to fale ai o ia masalo nei fale o molo fai ona fa au pe ngaina ma fa o mana I me finga luenga pio computers e fai na e sa no I vanga nei I me finga luenga nei ma fa au pe ngaina ia na ino fanga nei fa tai pe na fai lo to ma to vanga e lua fale lo fa mai ma to o le fale lo na to lula o fale le lo ia il ma to computer lab ia le ia I ma vaenga fo io e malulu fa ngaina e ia no fo ma lau e fa ia na fa nga pe a fa pe te fa ngaina ia e computer ia o le ma to fale fa ia o le ava no fo le mo lau ma vaenga pe na ma fa ia na fa ma ia fa foi lo me nga la voi se vaenga fo le la e te le o mani no ia fa pe se mta to maths po se mta ia la voi ia ma to ia ke ai foi ni fa fi tau de foi le tau le a inga ele o mafai ona e fa so e petal no I sis sa o po le ana mai ia o le fo I o nanga mafai mo I la tau fo I o le ta pena fo le o le la fa I u le tau mafai po se semester mo mo le nei ia po la tau na mai el semester mo ia o le fo I le o nanga le mo le ta pena ino le ngata I tu sia palai mo ava no fo I te ia ma fai ana fa tal no me se la ta pena wa pe yo le si van ta u le mo me yo interview mo nga bon ia nga fo so ni tu lang el ma to ma tau ma nai vai nga fo ina o ma isia ma to polo kala me sa fai ni se tau sanga u tu na ia mo mana o nga fo io fa le fai nga lu le o tu tanga tau wai o ia nai vai nga ile o mo a tono le tu lang tau o nga ma maka ia watu ma o pasi fo I ma fau ia na ia mi o fo ia pe ele o a to le ia pe o vai nga ia fai on ta pe na ia ma to a o tai mi uma a mana o mi so ni o la ia ma to vai nga ma fai on tu ina tu le o nanga mo fa na wa ele ai se vai ngo le university ele fai ona mo se so swani mo o ele li mo tamai ta ia onga o lo mau af so swani uma le foi la o sa no manino tu pai le si vai nga tu le ta university o lo mau so swani mo o I vai nga tau computer masini computer fa nga ta ia o me onga la assessment me onga ma assignment ia ma e ko ngeki I lunga fai la research le internet a foi misi mai ka ko lab si ka il fote sau lunga I ka ku vaenga le lunga I lepsi lunga tatu vaenga le I le faculty of science vaenga o mai lepsi o le fu e mo I tatu computer lepsi I fai e lau mea onga o le si vaenga tau pe a on sau no tupai ia o se no foanga malu pui puia to e file mu very peaceful spot study spot le mo I le ai ma se pisa afu o el kamikia onga le ke fia poko pe ke fia kamai e ke fia maua a ko le ango laua o ngale ke saua I se kaimi panga ngoa mo oe malau apia o nga malau computer sau I o I ere kelengi au kanstai ai ku lou fa fonga le tunu ere kelengi au fa lenga mea mangi au fa king ai mako I malu pui pui a foi tupai malau foi nga luenga awa foi e mo mia le alu a tolo ma fa awa ni ngalo na e fio mai il vanga tatu student support services o le au nanga lau tele mota ngata onga I John Tatu University. Ole a ta se e fo le vanga le ole o vaenga o fa tal no ngom ta upum fa fi tauli. Se mai lo fina ngalo e fa la o tele le o nanga fa mo le tupa. ia fa tai lo nanga le ia le fa tal no ngom ta ia ta la fo ile ava no ile tu langa fo ile le o mata upu patino ai ati oi personal issues ele ngata I mata upu tonu I le a inga o I tonu la ia po tu fo le a inga ai fa mo a fo nei vai nga ile mafai ona e fa so pe te mana fo e fa so ai e mauti no fo o mata upu nei a fa tal no ina I tonu le o potu nei fa tal no ele ai se mata upu e te fa so mai ai te tauana le sa tu fa fol potu Mo la o se sia tanga te fai ngā lue ngai le mawhai ona se I vanga nā wa iai lo mātou talitonu ngō mātou I e whai e wha tatal no o se pata upolo e wha soa mai
e ono a fia i oe. La matia i lo ola ia po le tūranga. Ia po le ono a fia i o se sitangata. Moi lava. In tau pla ia ono tūlanga voi le tū ngā. Ia ona mawhaila ia le ona mātou sa ilila ni. So ni voi le ina ia awane e o le tūlanga le. Al tūlanga ia o mtau pe whasoe le mwhai ona. Ia, o le isi fo i vaenga sa mwhai ona e pe o le mawhau ia le tele o e tali tonolo ona o le tātou ia tūlanga fo i le o langa i aso whaiso o tātou. I le masani le tūlanga le o le whātala no ni mtau. Ai e ni mtau pe tāu fio fialis. Ia afa pe fo ila e te le masani le tūlanga le i tua ia inga ma vaenga pena o lo whāso i sister. E whaingta i ona ia. Ai pe o le tūlanga le whamawafa. E le ai se tu whamaunga i mtau. Po le a fo ilo whape te malo si matūlanga. E ai ala vaenga e o ia e le mawhai ona e tauli mai nama e ngā whati ona. Moila. Na tāwhio whipe ona sa ia. Ia o le whātatala noa ia. E mā e fo te matūlanga le. Ia o le whai te fo ila mele o le whātatala noa. Wai ele si pōlengana. Ia o ele si tangata o le la o whātatala noa ia. Tangata e se te ualu watu fo ile le whātatala noa. Awa pelo si tangata ele o ia ile le tūlanga o lela o ina i vaenga ni. Ia o pōlenga o tūlanga leo le umana i tala noa. Ia la tala noa ile si whamatala tūna. Moila. O na le la i titi la i le whaafita o lima fō ia. Au whaatele mo. Whaatuputupu la ia le tūlanga i vaenga. Ia ai pe ona whaelo ia. O le i whamoe tauna mau mai fō ile si tangata fisosoani le vaenga leo counselling i le semester ni mātou a vaenga. Ia ona tōtolo i leo mātou. Whaiela o nanga leo. Ia. E pei fo le tūlanga na whaelo. E se i vanga nā ua iei nisi fo ile le ua mātou ina e whai aonga. Wai pei le si tūlanga le whaafitai fo. O le mātou alo whai aonga e lātou te mātou ina ma wa ia ua iei suinga o le. Ia ona longa tula ia lea ma iei se fisosoani fo ile le. Pe manau mia le tūlanga lea. Pe mwhai ona whaatatu ala noa ia. Ia ai a fo initial whanau o mwhai aona watu lātou. Ai mai se lai lātou nā o ngai. Pe se whaataita ingo le aonga lea pe senga. A wai ele lātou counsellor i le aonga. So la wai loa e lātou i le tūlanga lea ma le. Ma ua tali tonu fo i mai lo. O le au nanga ia, o au nanga sosoani. Ai leo se au nanga fo i le. E whamatalau mai e o mta pungo o la ia. Koe a whaingai. Pe o le whamoe moe o le malu pui o le tama politeine e mina o mea soso. Ma ia malu pui ia whamatalanga e tui mai tūno le whatatano. I le ngaluanga lea. Nai sila mai si o tātou. E sel tā ua i whamatalanga nei te mau. I le se kaimi e kau pa ia kula ua i kale mo i sosoang e whapiko au lo lau ngaluanga. Papea ia le lala mo o i. E pensi fia ia. Tūlanga ia ni mata apu foi le i tua tue. E te iloa e ono a fia i lau o una. E ila vaenga foi le leo le mwhai ona e tuina i le sio soatau. E awha pe te tali tonu. Ke le mawhaina e vatua se au nanga a toa. E so ne le tangata lea. O le tā wala nāre e o tangata i fisosoani lau ngā luenga. E pe e le fio ngā lunga lau, ma se tasi foi le whaatani. E mantua foi, e foi le tūlanga foi le. Pātaita inga pe o le i tūpā la o ali i po le i tūpā tamaita. E iei le si teine a onga ia po le soi tamaonga. A wape o le tamaonga. E alu atu. Antonu i le fitala no i sisi tama. E pe i fia le tūlanga le tala no mwhaasoa i la fionga e runga lau. Ia, tūlanga i ta tala. Ia. Ai mō ta miti fo i e a fia mai le. O le tele a whape e tueo mai. E wha au au le manto whaasoa fo le mantala no. O le ani manto fisosoan. Ina ia awane i toe o le tūlanga lea. Ma ia mauti noa. E toe tātā mai tūlanga i le wha moe le nā leina na o me lao. E po le ala lava se tūlanga fo i le le.
ia fai tete al tūlanga lea whapeo seisi i se whaenga te rua whesisia i ei tua. Ai lingo. Awala tia mai ai tonu i tūlanga lea pia whapeo o ele tia. E le whapeo lea mai ona e whai tū aula ia pia whapeo te vai utusita. Le whapeo nā le. Le whatino ino o whatata no ngama vaenga whapeo. A whapeo fu e te iloa e le mwhaina. O le tatonu ngale ia matu ia tauna. Whase e tuangalu e ia e tu i le sio soatau. Antona e maua le. Le fisoso ane ma le vaenga mina o mia tonu e le tama po le tini au. O le aafia o le mafaufau o le tamaititim o le tama ma le tini aonga. Ia po le whapeltania fo le o le iai o semento i le mafaufau. Pe o lau pito tau avea leo lau tilo i le afianga. E si a mai alu fina ngalu wha mole atu pa ipo le a le te leo ni whaafitau. O afia i mafaufau malum whanau lo a onga i nei kira tu investi. Ia. After mo le whaasili. Tatono le tūlanga lea. E olo i nei i tūlanga whale leo. Wa e talitonu ia pe masalo ia. Wa e ise afianga i le mafaufau o le. Malama le tine au. Ia. E te tau ana e iloa, le tūlanga e ngata mai ai le. Ia wa e ila le se sengo vaenga ia le councillor, ma le vaenga foi le o le fōma ia whaapito. E mea tau mafaufau. O le psychiatrist ia po se o mental health officers ia o tātou. Ia a olo laina o le tūlanga o le ai mo se tūlanga o tonga fitinga wha fōma i foi le whalao. Le ola ele tūlanga lea. Ai pe o le mātou ai a ngā lulu. O le tāpena o le tamama le teini. A whapea tasi ale talitonunga la ilona mafaufau o le mea lea e o iai. O le au ngāla o whaatata noanga ia. E tāpena i fo. A wai tau fo ia le tamapa le teini le tūlanga. I au wala la ese. E tate a watua se si whamatalanga fo ilele. I sesia te i tue wa ai mai anga i whawhita uli le. Awa a whapea pito tasi ale wa ai al tamamanta. E le ai ala sesi fofo na te iloa. A pe ola te whatatan nonga le. E tui nā tuai nisi au wala ese. E mawhaiona wa ai mai. Moi la whapea. O i le la whawhita uli e le o. E le oa. An whawhita uli ai e ese. Moi la. E le whapea voi le. Le voi e silva ai tanta le pe wai e te tūwhisilia. A whawhia pia i lau wai whapea. Pia wa unei lau tu ai tūli tūli. Ana tūlei le mawa whautāt. O leila, e le na le paule o le itu e te wai mai ai le. I whawhita uli leo te whea ngai ma. Ia, awa e al whaingata al tūlanga leo lo whaatonu i nolta. E te le ola le leo lango tangata le lusu whaitula. Pe le te lutala noa nei, le te whai atu le, a saunga le muma vai ngā pēna. Ai le ma whailana e watu i whafo e whaatino e oe mea ia na e whail tangata, mō tangata. Olona wing, e tā pēna al tangata. E na ia ma whailana ma whau ma tūlanga whapena. Ona 4 years whawhi tauli ma. Ma le mautino, ia. O le e ifsoswani e, ia wai le whapea e fai ngofie ma po le alfa fita o le fianga mtata e tele au wala mfaina e vai o alfa ngta ape ate ua walo lo e mavofo e pau wale o le unga lo tal tono o ia ia ona ia so soania mato vai ngama tulanga fatal tano ngava e sen mana ia fa longo mai tal tono foi io il finangalo le tunu i vai ngani te sa no ye ona o le tā ua i whanongolongo fo ia o se tasi fo i o matua lea o ngā sita mai titi tono university. O le mawhai lea o no tōtū la fo ina o se si olo a fia i ni whawhitau li langona o mawhau langona o mana a fia o mawhau whau. Ai, o le ase sila lau sunga fo i le ali pule o lea tatu vaenga tā ua neo au nanga mo tangata o. O ai ni pā anga i tua e te e mawhai ona e lango mai lau tōngā luenga pe a whai e ini i a whianga tōngā o ni whawhitau liwa le mawhai a ona fo i te tonu i.
Vai te lea ia. O taltununga fo ia o mātou e. O le tangata i tōtasi. E le whaupu le. E tofu uma ia. E tātou uma le sao i le. E o lontana. Moi la. E tele fo i whaenga e mawhai ona. Sosoani ai. Ia e le nā te alto langa le e a mata mai ale nisi o whaingta ona i tua ia inga. Ia i tua lai a inga ia o lai ai ia mātua. E ale ngataile o whaenga fo ia o susunga i whawhianga inga. Kalesia. Ia kalesia. Tātou ia sosoani. Ia ua i whaina i whaalapo tonga. O le whaamoe ale ia e foi ona ia i te imine i matapenanga foi lele i vaenga ia tau whaatalital noanga. O laua ia i vaenga mapaanga foi e mawhai ona mātou pisotai pe a whapea. O i lātou ia la talata le tangata lea i tūlanga foi o nofoanga o lo iai. Ia pe a whapea foi talituna. Awa o le whainga tā lava o le au nangani. Ona e mō na on tamaitia onga. Mātou tonu foi o loto ai e. O la ona ngai e te tau ona o fo le tūlanga fo lele o le ituai. Ia wai foi lana i matau pu o mātou te tala noa i ma mātua ma vāna la pena. Ia wai tau foi na manino i lātou pito la au le tau mwhai mātou. Ia ona mātou whesoso ani lea ma ngā lulu e whesoso tau au. O le asa mātou āluenga whai empai on soso ni nao. Ili tangata mon whawhita uli le iei. Ia e o lo iei ia whaala tonga e solo i tua. Ia unanga ma lātou fo ia o lewa na ngā lulu e tūlanga i. Wa fual fesili tupa. Ona e mai tau i sistemi o sola mani aso wālu. E si foi nei masino tuana. E nei whanau a onga ia onga i toni nei. Ia pe ina mai tau ina le mai mau o le soifua ono wha inga se. Ia ua whai wha inga se ma vai atua i malelo whai lunga whai upenga whamtalanga. Sa lo whai ainga i whtangisi malelo tomu. Whavau ona o le whafuase ona. Ia ona o whai unga whanau. Ia pila lewa e sau no manino. Ia o ngā luenga whai whātasi uma i sisi o manga leo le. A mata mea i mātua sau le kalesia, sau le investe. Ia e whapena. Ia ai ole ngā luenga ia pe ona i sau no. Ia ole ngā luenga e le whape ua whai mai mawaisisi. Ole ngā luenga e whai ina ia au mai toi au mai eise lang ono o whanau. Ia whaau pea le tamo e ngā o lo whianga i nei mua o onga. Ia ai manatu. E tele lava ni vaenga te fia sau no i vaenga nei, mai sau noanga muli. Ia i le tāpu kalame nei fui tai au po, nisi vaenga au fia i lalo vaenga leo mea tau kansen. Ia ia manino pel whaafonga si o tātou o tunu umalengang whaaloalo. Whaafutai. Ia whaafutai pula ia. Tātou nole, te leo whaafita au lia i le teimile nei i le whanaua o. Ia o nai vaenga fo ia o le mawhai ona, ma o whai ngofi ona, o na pipi atu ia langona ma manatu i tūlanga fo ia o whai ngā wō ma vaenga whape. Ia ona tā ina lola ia le vaenga ia. Ia e pe ona silafia. E nisi o whanaua onga ia e. O lea ia tātou tūla whono e lima taita ina i tātou. O vaenga fo ia o le whai o amionga ia po winga e ono a fia i tūla whono le university. Ia e la pata i pea ma matu atu le tau na ia mawhai. Na awane i o le tūlanga lea. Mai le tūla fo ina fo il mātou vaenga. Mai sia e whanau ia e vaenga ia. Ma tangata o ngā umai mana o mira sosa. No ia. Pea fo ino whea tu se taimi ua solo. O le tūlanga lea e whaingta fo i ngā luang. O nei whamoe le tūlanga le voluntary le se i wanga nā aua o loto le tangata ia. E se maila i mta o puia o a watu e whai a onga ia po le watu fo i nisi o tangata whai ngā luang. E mana o mia ia mātou whatata noanga msoso ani ina ia mwhai ona. Fo ia se whaafita o lia ai le i o ina whaatele ina ma tūlanga whapena. Ia. Ona o le tapo kalame o lama whai. La sau noanga whautua mō nei alam whanau whai le amataina o le nei kota whale aonga. Whaftai ia. Au altu langa e tauna.
pe fia whaamanatu atu. Au nei ia maise i o le mātou vaenga. O lea i eile au unanga. Eile au unanga whesoa soani. Mō tangata onga. E awanoa, ia le ofisa. Taimi uma. Ia le wha moi moi. Ia e whaonga ina. I le awala tau matulanga whapena pia manau mia. O le taimi foile nei. Ia le fo e mātau ina le vai aso mō ma le vai aso. E le to te lea ni se whaonga ina. Ia a o le university. E le ai ni vaenga fo i e pei o isia onga. Pei o primary school ma nisi o kolisi. Vai aso mō e atu whaita pena ngā whale o loto ama vaenga whapena le ai. O i. Vai aso mō a whailo me au. A mata loa au. E au ngā lan toi te tope atu o apifoe. Ia ala ua mamau al me leo. Ina nei te iwa e o atu le vai aso fitu. Au le tele i mantua ina mena whail vai aso mō. O nei tele i sau. Ngā matulang whapena. Au la o nanga. O lea i ai vaenga. Uma ia. Mai te tala fo i lawa noa mō se o seisi. E mana o mia so soani mantua. Ia. O le wha moe mo fo ia. O le a whaina wha le tonu ia le. Le awhatau sanga o tia. Ia. Toi ti matale o penga mo toi tau mawhai nei awhatau sanga. O lele i umale. Tau sanga whala o onga. O a fo ini vaenga na lape ai lau wa onga ili na tau sanga. O ili la awhatau sanga. Toi tau mawhai nei awhau wa amata. Ai amata lai teimile nei. Awa fo i toi whaatutu peo le mesa iai. Ia a wha peo le sa le nei. Ia whaatu mawai. Pe toi si i atu i lunga. O wai le whaingo o fiel tūlanga. Moi lava. Mai se lava le whaingo o tau sang. Ia male a ngā ilu mo lo o langa o ina ma tūlanga wapena il sa i dinga o ngalu. Ia mai so oe a manuia. Ia wa manuia oe manuia fo. Ia inga ma. Mantua i e kalesia ma vaenga o mo si o tātou atunu. Ia. Nā an whamanatu atu. O lo iai pele au nanga fiso soani. Mō tangata o tala le whaitoa ma vanua i teimiu. Ia mō o tau. Whai ona o tau whao ngai nei au ngoma se tong. Pia ona o se so atu le ma malu. Whana wao. Mai nei vai. A ve ful never nota ua mo le tuilenga whaftai tele le. Sungai atu pai. Ripine Brestene o ia o le manager o le Tatou Student Support Services. E tonu le Tatou University o Samoa mai manatu. Ia, le lava ua atola na fulsanga le nei tā wala u whaafonga ta po i Samoa. E meise o toi mātua. Ia, maalum whanau o loa onga i tonu le Tatou University. Ia, anga lele atua i ngā ruenga fo i maa o nanga o loo whapena na whita ngā ruelau sunga tupai. Ia, mai tonu fo i sou langona. Mo sisi ama no sisi por kalame ia toi fa soa langa e te le ale o nanga o le tua vanga ni le manino i fo i mai tau fo na silfi le tunu ia ai tatu te filo i pea ia o le yaso ia tau pule ia fa tasi male lo fo le tua i fe au mga luenga fa i ule fiafi ia ka kumu vusia so ka au ia o le fa aftai le male nga fa tai le vai ngol tapo kalame ia Samoa ia ona i silsila mwhaafonga le nei vaenga o Porkalame on Maleifua Mai whatalanoa ma le sunga atu pai. Tā ua uma vaenga pe ona e saunoa, ona e whaafonga mai le saunoa ngā lena moli atu. A whai e Iesef Soswani te mo mia mo le aonga i e whaaleleia, e le taumwhai ngā lo alo, e ma se whanau, ia, so mai matala au mai, maua lewa no e whatalanoa. A whai fo e ini whaafita au li wa le ngawhitia fo i oe ia on so alau pule i le vao, e ma whanau, lea o onga i tonu Tatou University, lea fo i tatala le whaitoe, e mo mia foi sosoani ia mo le sosoani ia tupai ia male au fai ngā luenga ngā lue ia al ngona mo lunga lava la university tau wala mai foi ia i tu langa le au nanga o lo fe ngai ma fita ia i sunga tupai male au fai ngā luenga e le ma fai ona tula fo ia se alo ma se fa na tonu university pe a fai a fia ni fa fita au di ma di fai ngata e ono lepeti ai ia lana ta mo enga au ia i pe ia i tonu o Tatou University ia mai avatu ai foi ma mo o ngā lofa ia o tou uma i mātua mai se foi i o langona e avatu pe la o tou foi fautua mātua o le tātou ngā luenga e whai whaatasi e au mai avatu so mātou langona ina ia tau no manuia ia whanau o lo utu vai mai i tonu o le Tatou University o Samoa o le lumanai
o ainga nu ekalesia e whapena foi lo tātou malo. Ia mai taltonu o le whai unga foi nā o tātou Port Kalame o le Maleifua Mai nei tai au. Mai manatu o leo a atoa i lau whaafonga sa mātou tau whai atu. Ia i le Universitea o Samoa o tawala atu i lunga o tātou NUS TV Channel 8. Ia nei vaenga uma. Ina ia atoa i lau whaafonga ma manino i lau silisila. Ia le te leo whaiva o lo whapena o na pūna no wai lau Universitea. O le asinga ngana o se whaamtalanga, ia o se vale fo il nei tai au a wala u whaafonga tā po i Samoa, ia mātou te talo i lo fina ngalo ma le tō whaafaa matua e a toa i eisa mātou ngā ruenga le a wau, ia tā whea ia inu le ai nā so mātou vai vai, a ia whapena o na lau ali alipea, ni o mātou a toa, ina ia tini matau nu le manu lau tia lau Universite, ina ia whapena o na pupoto mātou mai mao Samoa, i le poto sala lau ma le ata mai. Manuia whasausaunga o le nei aso, manuia whaiva o le atunu, manuia lau tāpua inga mātua, ai ola le Port Kalame, soifua.